So what is the role of EBTC and how can Slovenian companies participate on Indian market? The role of EBTC is to be a toolbox for the Slovenian companies. You see, there's a lot of opportunity in India, in the environmental space, in the energy space, in the biotechnology space, in the transport space, and Slovenia has a lot of technologies, a lot of solutions, and a lot of companies that can be useful and beneficial to the Indian market. Now, why is EBTC there? It's to make that process a bit easier, because there's a lot of challenges when you approach the Indian market. It's vast, it's mystical, it's very, very dynamic, it's a different culture. And if you have a product which is a technology-based product, you have the issue of having to adapt the technology to Indian conditions. There's a very, very different way of bringing technology to market there, to addressing the exact requirements of an Indian market, Indian client, and that is what EBTC is there to help support and make that process smooth. Zakaj ste se vi udeležili današnjega dogodka? Kje vidite možnosti za sodelovanje z Indijo? Indija je za Slovenijo eno veliko tržišče in za nas kot Slovenijo so tako velika tržišča, kot je Indija, pomembna iz večjih stališč. In sicer eno je, da proizvajamo tehnologije, ki jih lahko uveljavljamo na tako velikih trgih. Zato smo se tega dogodka udeležili kot član kompetenčnih centrov oziroma Združenja kompetenčnih centrov Slovenije, v katerem so 4 kompetenčni združeni in skupaj delujemo pri podpiranju prodora na tuje trge. Torej, moje izkušnje temeljijo bolj na poskusu prodaja na kitajski trg. Moje izkušnje pravijo, da na tuje trge tako velike izredno težko prideti, tako da vsakršno energijo, ki jo nekdo v Sloveniji usmerja na tako velik trg, podpiramo in se trudimo, da bi prišlo do sinergij, ker je Slovenija izredno majhna kot država in brez pametnih povezovanj na tako velikih trgih ne moremo uspeti.